Twongeye kubasuhuza abakurikiye YouTube channel yacu, aho tugiye kubagezaho inkuru yacu itangaje cyane rwose ituruka muri Uganda, inkuru dukesha ikinyamakuru Trading.com, aho muri Uganda Minisitiri w'Ubukerarugendo yashyize abagore bafite amabuno manini cyane ku rutonde rw'ibyiza nyaburanga bizajya byifashishwa mu rwego rwo gukurura ba mukerarugendo basura iki gihugu. Mu rwego rwo gushyira mu bikorwa uyu mushinga, Godfrey Kiwanga usanzwe ari umunyamabanga wa leta ushinzwe ubukerarugendo yavuze ko hateguwe irushanwa ry'abagore bafite buriya buranga ryiswe Miss Carvel, mu rwego rwo guhitamo abagore b'amahuno bazatoranwamo abazahatana bwa nyuma muri Kamena uyu mwaka. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku munsi w'ejo, Kiwanga yavuze ko Uganda isanzwe ifite abagore b'ibizungerezi baryoheye amaso, bityo bakaba bagomba gukoreshwa nk'iturufu yatuma ubukerarugendo bwa Uganda burushaho gutera imbere. Nawe wakwibaza ati se ahangaho mu Rwanda ho ntitwabikoresha, kuko hari abantu benshi baza ndetse usanga ibibuno binini bikurura abagabo, ndetse ugasanga hari abagwa mu mikokwe kubera kureba inyuma, ibyo twita ritani. Saba mwakoze gukurikira YouTube channel, kora subscribe ubundi ubone inkuru zitandukanye kandi nziza.